ابن حجر الأسقلاني وأصول مفهوم ثم إلى رحماتنا وأنباتكم وأنبات الحاضر خصوصا الوالد والجد وعبد زوجته الوالد أحمد خالد عبد الله وإخوانه ثم إلى رحماتنا وأنباتكم وأنبات الحاضرين وأنبات المسلمين أجمعين وغفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum bagala radhiyallahu an kitabut talaqi utawi kiku kitab nerangaken talak. Lafaz talak nikah dari lafaz itlaq atau irsal atau wat at-tarku. Irsalu melepaskan, tarku meninggalkan. Lafaz at-talaq dari lafaz itlaq. Itlaq maknanya al-irsalu wa tarku, melepaskan atau meninggalkan. Nikah asal muasal dari lafaz at-talaq. Melepaskan sesuatu se ampone taleen kelaban ikatan pernikahan. Melepaskan hubungan terikat kelaban pernikahan dengan cara melepaskan atau meninggalkan ane kayak kocak tolak. Secara lugat, adapun secara syara, hillu aqdi tazwij, melepaskan ikatan pernikahan. Al-aqd taleh, aqdun nikah taleh atau tazwij. Secara bahasa melepaskan atau meninggalkan, secara syariat tolak adalah hillu uqdatit tazwij, melepaskan tali atau ikatan pernikahan yang secara sah menurut pandangan Islam. Nah, ada Islam pun ngaranin tolak. Tolak. Orang kafir pun pakai lafaz tolak. Orang Nasrani, Yahudi, lafaz tolak yang kui juga yang kui. Islam juga ngakui kata-kata tolak. An Abi Umar radhiyallahu anhuma saking Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala dawu sapa Sayyidina Abdullah bin Umar. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupani dawu abghadul halali ilallahi at-talaq. Abghadul halali utawi luweh den bendune perkara kang halal. Abghadul halali utawi luweh den bendonane perkara kang halal ilallahi maring Gusti Allah. Abghadul halal yakni al-mabghud minal halal, sesuatu yang dibenci bareng sekebeci. Halal mon halal lah cuma bareng ekebeci. Termasuk barang saya paling ikebeci tining Allah Subhanahu wa taala abghadul halali ilallahi utawi luwih den bendoni perkara kang halal ilallahi maring Gusti Allah iku at-talaqu yaiku talak. Rawahu nyeritakan hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud wa Ibnu Majah lan Imam Ibn Majah wa sahhaha lan nyohaken hadis sapa Al-Hakim. Al-Hakim warajjaha lan narjih
milang-milang rajih sahab Abu Hatim Imam Abu Hatim irsalahu ing mursali hadis. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu perkara dari sehalal keng paling ebentunin tineng Gusti Allah adalah tolak pegatan. Karena tolak nikah sama sekali tak ada genjerna. Bukan solusi pertama, solusi terakhir tolak. Baru mau letak nemu cara untuk damai, tak nemu cara untuk mempersatukan antara suami istri, maka tak ada cara boleh kecuali telak wis pegatan. Mungkin bisa pertahanan ki. Nekanang kitab Al-Mizan Al-Kubra ittafaqu para ulama sepakat ala anna talak sesungguhnya talak makruhun makruh fi halatil istiqamati zaujain di dalam keadaan suami istri istiqamah jenek. Keadaan harmonis orang laki makruh hukuman nolak orang bini tanpa sebab. Ketika ampun mapan rumah tangga gele mungkin hanya gara-gara sepele. Hanya gara-gara sepele. Orang bini langsung peget main cerai. Bahkan mun ketika rumah tangga kak dinto ampun harmonis kuat, ya perkuat kelaban anak hubungnya harmonis pun rumah tangga saya. Sebagian ulama sepakat bahwa anna talaqa makruhun fi halati istiqamati zaujain bal qala Abu Hanifah bi tahrimihi. Bahkan pendapat Imam Abu Hanifah haram hukum orang mekat keberadaan istiqamah, keberadaan anteng rumah tangga gila. Ada angin, ada ombak, pekat. Gila tak selaki kira-kira. Nah, adapun mekat orang bini keberadaan haid haram hukumah. Wattafaqu ala tahrimil talak fil haid. Haram hukumah orang laki mekat orang bini keberadaan haid. Dan tak marana head mun pancene pegete dan tak marana head supaya tak termebah deka perkara si haram si larang. Adapun mekat langsung telok bain khilaf di antara para ulama wa kadzalika jama'at talaqa ats-tsalath yaqa'u minan nahyi an dzalik nahya tahrimin inda ba'dihim. Sebagian ulama ngaramaki hukuma orang terjadi tolak langsung tolak telok haramaki wa naha karahatan inda ba'dihim. Sebagian ulama juga mencegah karahatan makruh. Mun tolak separuh tak sampai situ. Tolak telok haram. Tolak separuh. Kakek pegete bingkok separuh. Ada pegetan separuh yang terjadi situ. Ya pegete kakek separuh. Anti talikun nisfa talqatin. Kakek pegete separuh na baila ya. Separuh nenye bingkok sama sana. Tetap tome besitung walaupun sampean tak ngocak situng tapi separuh berarti berapa separuh situng re setengah situng tak kata situng separuh situng. Nah nikah tak oleh juga tome besitung walaupun tak ngocak anti talikun kakek pegete situng enten tetap tome tolkatan wahidatan. Nah nikah tolak jadi bareng sepaling eka baci tineng Gusti Allah engke baneka at-talak. Bahkan aras ini kak goncang. Ketika beda suami istri terjadi tolak nika bene cuma rumah tangga antar bisan se
Beda kerenggangan antara hubungan pisan bi pisan utabe mun suami istri lah wajar antara tretan bi tretan apa boleh oleh ki abu tretan saya kebini aneka bene kuncoma hubungan antara si keluarga selake atau keluarga bahkan aras pun goncang. Anapa karena saya mencuduh ne ke Gusti Allah, saya mempertemukan kedua belah pihak antara laki bibine ne ke Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata orang laki sama pesa. Maka bene kuncoma ning rumah tangga ne ke se bergetar. Bene kuncoma se goyang hanya rumah bahkan aras pun goyang. Goncang aras ini. Berarti orang yang mana peketan semakin mana kesempatan orang kela azina atau mungkin setan kelaban cara aku de orang bine se status sekela tandik laki status orang bine kela tandik bine aneka setan lebih leluasa untuk ngude. Nah jadi orang meket tanpa sebab keberadaan se istiqomah keberadaan sejenek rumah tangga kelak makruh hukumah. Neka hadis nutwaki dalil ala anna fil halal asya. Beda pacet perkara si halal tapi beda si mabghudah ila Allah tabaraka wa taala. Beda perkara si halal tapi ki kebeci maksiat maksudnya. Contoh, orang ajualan nasi ning bulan puasa, halal ya halal. Kadang ajualan. Tapi perbuatan ini kasih haram. Karena apa? Karena nolongin de orang saya tak apa saja saking tak ajual kan tak ngakan orang. Ajual celore halal tapi mau ajual de perampok mungkin berhukum lain walaupun jual belinya halal. Tapi tak sekabina halal nih kau oleh ridwan Allah Subhanahu wa taala. Anna fil halal asya. Macam-macam dalam perkara si halal. Beda si mabghudah termasuk di antara wa abghaduha perkara si paling ikebeci dari perkara si halal at-talaq. Dari hadis nikah dalil bahwa tolak kadinto adalah la thawaba fihi wala gurbata fi fi'lihi. Ada unsur ganjaran orang tolak ya. Wala gurbata fi fi'lihi bentada unsur gurbah asma ada ke Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara tolak terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tak bisa. Karena tak mengandung ganjaran sama sekali. Engki tak mengandung ganjaran sekali, ada ganjaran sekali. Tak boleh sama sekali ngelakonin tolak nikah. Kecuali mon pancen ada jalan keluar boleh, ada cara boleh kecuali kalau ngelakonin tolak. Ya bismillah ada rumah boleh. Ada cara boleh empunan. Sebagian ulama ika dinto waqad qassama ba'dul ulama at-talaq ilal ahkamil khamsah. Maka sebagian ulama menetapkan hukum tolak berdalema. Hukum tolak berdalema. Fal haramu pertama, bisa jadi hukum tolak haram hukumah. Tolak hukumah haram sepertama. Ini kayak kocak at-talaqul bid'i. Tolak se bid'ah. Apa kikila? Tanpa berdana sabab musabab, tanpa berdana perkara-perkara se fahisyah, se mubayyinah, tanpa berdana sebab apa-apa. Pas langsung peget. Bisa hukum haram. Nomor 2 makruh. Makruh kala bi ghairi sababin ma'a istiqamatil hal. Hukum makruh tanpa sebab disertai dengan keistiqomahan keadaan. Keadaan antara lelaki bini kala rukun, damai, sakinah, mawaddah, warahmah, saling mencintai, saling menyayangi. Kayaknya pegat. Ini bisa makruh hukumah. Bisa makruh hukumah. Halal. Al-haram, al-makruh.
eh Cukan oleh hukum mubah. Tolak. Kalau tak ada jalan keluar boleh ponan. Ada jalan keluar boleh ponan. Oh, entan bene lema. Apa? Telok. Haram, makruh, mubah. Tetap walaupun oleh aneka perkara kebentuh tining Allah Subhanahu wa taala. Jadi mun ki bisa kelaban cara lain, ki cara lain. Hajar kada, jangan langsung tolak, hajar. Hajar. Pebeli sementara petoro ke matuana. Tak langkong Pak metoro adik. Apa cong? Tak sanggup gula. Sarah. Oh ya tina sahabat dina lah. Diki menabi pon lah semua pensiunan ekone na boleh Pak. Yud. Ki pebeli derma sementara. Ya singaki kelu. Derma orang reaksi orang bine jauh dari orang laki. Derma reaksi orang bine kelu tak ada pengawasan dari orang laki. Tambah kesenangan sama wah kesenangan tulah alhamdulillah. Petoro alhamdulillah. Cek langsung beket. Hajar kada. Hajar sahabat lembungko. Tetap masuk uluk salam, keluar uluk salam. Assalamualaikum, salam, keluar. Keng cek omong ni kenyaman hajar. Tek kepolong tedung, tek omongin. Ini akan bareng. Masuk ke uluk salam, keluar uluk salam. Tapi hajar. Tedung tak abolong, tak sebental. Tengahkan tak bareng, lengakan bi-tibi, tedung bi-tibi. Nafsi bi-tibi candeng kerongan. Nafsi bi-tibi. Jadi area rendi bine ke ngerasana pada bi tandi bine. Orang di laki ke ngerasana yang orang tandi laki. Ki hajar kada nih kak, hajar. Hajar. Tolak ni ke julun terakhir ponan. Cek sampai sabiasa aki en mainan bi tolak. Kakek monano kakek peget tapi kok aja. Kasta sambian deki. Kasta. Kecuali mon pancen lah. Tak ada boleh cara. Maka kelaban tolak. Nah, hadis lanceng. Jaga aja. Tak tahu niat tolak ni dadi. Tak butuh niat. Engkau tak niat, engkau ada niat dia tolak ni dadi. Sesoreh maksudnya, kecuali kinaya. Kakek peget hatta tak niat aja engkau tetap terjadi. Mun sanya matolak, teh kene mainan tolak nih kah? Bini perkara saya kene kebeje-kejaan. Mereka sampean mun ngamuk, mun tepak ngamuk takut tak sadar ojaan sampean ini tuli wudu. Tuli wudu, takut nyar ngelanyar tepak nato karum peget biko bonu kan beda orang laki gempang ojaan pegetan nih kah? Tak mikir ke anak. Mun sampean abine pole anan sampean berarti de ibu, de emak saya nyari ibu tiri. Dayalah. Mon salah, mon binin sampean ala ke boleh terus anak ni kan noroka binin sampean yang di bapak anyar nyaman bapak tiri. Jaga aja lah. Tidaklah karto karso kone tak apa. Biasa nyaman lah kletek boy. Yang pereng bi pereng apolong ila kletek kelantar kursi sampai bele. Kiai, dan siapa tak tokar kiai? Ombo, buang mentau patokar kakek. Keng tak inger ngak sampian. Tak ramai do tetangga ronje. Iya lah nang ji lah. Bendena. Can Habib Lutfi Bakalongan kasa Allahumma dablek deng megendeng.
Ngoco wadane wong lanang kok ganteng wong lanang koyok ngono anu rabi anu ngene. Iya, lha iya lho wis. Niki mola sepeh congo mun tak tedung yang akan reng bine dia lapar berarti lah. Jalan tor kelbon kimun sampean terus emosi to me betolak karekastan apa boleh tolak bain tolak telok pon tuh darem eman rese yelat na orang bayar resikona ki wajib nih kai kapolong tedung sebab mereka lah kebini orang ki beda iddah boleh mare iddah dari selake pertama iddah dari laki kedua baru bisa kabin boleh bi laki sepertama nikah pun mau peket bisa muhalil kela mun teh peket ya resiko je lah heng kau nyamanan bi kakeh ya wis ya bente ngetan mong gua karekas tanah akhir kur-kur-kuren pernah ning tarim hadramut nikah beda salah situ ngoreng ngamuk dak sebine tak lek akhir pokon kok ke Mekah wis kakek tak kira mampu ke Mekah can sebine orang ke Mekah aja biayan raja ongkos banyak terus kakek saya kebening ke anak bini kakek bungko apa ceng kakek pas-pasan dan sebine pokon kok berangkat tak kira can sebine akhir wis pokon kok tak berangkat tahun ria haji kakek tolak bain tak lek wah para ada pakai haji kita di PC tuh malang rejan ketelak kastan orang boneka wis katanya hukum dari Habib Fulan bin Fulan terkenal se mufti oh tak bisa mon kakek tak berangkat tahun ria berarti bina kakek ya bain berarti tolak telok sampai belum orang katanya pada jawabnya kakek montro abol ya boleh ya ki kutu kabin orang boleh mereka kabin orang boleh ki beda iddah mereka iddah baru apolong bi kakek setiap ulama saya tanya ki jawab seneka akhirnya curhat ke kancan remeng kok rejek kastan engko anu le kakek dek remah lah ya ji yang kok orang lah tang niat lah setia bunter wis berangkat ke Mekah tahun setia ternyata ya tak berang wis kakek entar de Syekh Abdullah napa ba makhramah napa saya bane bangsana habaib Syekh Abdullah namanya terkenal bi tak terkenal alim terkenal petani tukang namen kacang-kacangan namen wortel namen gubis cuma terkenal senika entar assalamualaikum ya Syekh Abdullah waalaikumsalam wabarakatuh berapa katanya hukum apa kula ni kan lek bine ya Syekh kula mun tak berangkat tahun mangken ke Mekah bine kula ni kayak talak telo bocah ta jadi engkong kore bene ulama kore petani kore reng taneng kore tak bisa apa-apa punten pun lastare dari Habib Fulan dari mau jawab bener kisine kapon berarti dadi telo ya wis ya hukum lah no apa kiki nyare hukum boleh punten kula pon anu nyontol wis mamate wis lekare kastana pokon kula nyonodi ke panjenengan pon separuh nafas hidupku bini kula nikah kula dareng bini nikah kula aduh tak ning semator kula aja bunuh diri iki ya kula kare kastana ponan wah tak bisa tetap maksa mon pancen ya dengan situng syarat ah cek sampai kaki acara tedek sapa boy siap akhirnya laku Jumat kakek pakai umroh ya pakai ihram pakai ihram ya tas pakai selendang ya bawa pakai ihram beli tarif nih ke posisi nah ngetelah kan jantuh stres ongku aja lah ya beda dina pakai ihram sutris je lah ya tas stres sutris ya demak kakek haji demak ada ke masjid oh positif je lah Jan positif deh ya empon elok gelap bi orang tapi kata perintah dari Syekh Abdullah menikah
Akhirnya matur, saya mulai lo gelak bi orang saja. Entar ke masjid pakai ihram. Orang ngajubaan kafi kula tok ihraman. Tinggal tanya ki haji ke Arafah. Sedangkan Arafah hari nikah. Mun tak berangkat setia ya al hajju Arafah. Karena haji ini keberenang Arafah. Tojuk dengan Arafah ini termasuk haji. Mun lain kena yang bekel, balang kena yang bekel. Marisin kau tawaf kena yang aburu. Sadajan kecuali situng. Wukuf dengan Arafah nanti kena yang bekel. Harus hadir. Teka pun tak neng-neng. Pelai betok cukup. Nikah haji. Syarat orang haji. Wajib toju bereneng Arafah. Wukuf dengan Arafah. Walaupun tak toju sakit masalah. Pelai betok cukup. Walaupun tak toju bereneng Arafah. Karena al-hajju Arafah. Teku. Karena kakek lah janji dan kok. Kakek tak acerita dek siapa bengki. Teku tak nengah. Syekh Abdullah. Medem kakek. Medem. Bismillahirrahmanirrahim. Tonton baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bada baca nak juga kan kula kelopai baca nak. Bismillahi yurwiha bismillahi taqwaha apa sini ke baca nak. Teku. Melak. Boleh dengar Arafahku. Karena ri montek beda iya terjadi tolak dekir ya. Montek tolong dia mau tidak mau harus keluar. Kesaktian dia harus coba keluar. Keng coba keluar tok kesaktian dia. Namun orang nyarete kesaktian ya akhir ngomong empon ngotela betong abang di betong abang. Lain alam lain, dunia lain bisa. Mau tidak mau harus nolong orang, harus cepat keluar ya kelebihnya. Karena orang keluar kelebihan ini selalu keluar kesaktian, keluar napa kehebatannya termasuk aib, tak bagus. Benar orang hebat nih kah? Orang mau sepangkat tetek kijil jarang neku pistol jenderal, tak kira paling neku teko-teke nek ru. Ngono buan no sudah yo. Orang sih nyanyi keluar duar nak anak ru. Nyanyi dil pedilan malolo. Mun orang so asli je tatona. Bener presiden neku pistol. Tak kira. Kosongan kasau. Kira saya orang saya punya pistol antiri ya. Mun orang saya hebat prei, tak neku apa. Saya nyanyi nembak ro. Ya meleda masalah almarhum ruwa. Dil pedilan. Pon bareng malah Arafahku. Jan Syekh Abdullah setia kakek entar de cakancana sebagai saksi malah tahu cek kakek haji setia karena kakek tahu lah umum kakek receh bahwa kakek nak lek binena kakek etalak bain gentong aki pokon komon tak haji tahun ria berarti kakek pegete telok mun sampai tak haji itu terjadi ngare kancana ahlan salaman haji engkau ya kok haji ya kau teman boleh haji engkau ya kok haji engkau ya kok haji? Oh iya haji. Perlu nak yang mana kebaik saksi. Banyak orang tahu cak bahwa engkau adalah haji yongku. Mare takut tanah boleh. Baca bismillah. Depak boleh ke Hadramaut. Nah, orang sengak ni kenyari nolong ngak ni keserepot. Mun karo nasihat itu je tobuk orang. Banyak otang bola. Saya sampai engkau banyak lagi yang engkau. Kakek pas main bird sampo netok wap. Sampo ngetes sampo. Orang sing ngene ke jarang ponana beri hukum tapi tak beri jalan keluar kadang-kadang. Ya, beri jalan keluar. Derma. Ya tak bisa. Derma cile pakai lo. Itu ini langkok lah saya tadi mahal. Kan termasuk jalan keluar. Derma terus yai, lah derma mereka kela caran deh. Deki mau njong kok janji beli cek ke beter. Dia mau apa canang kau deki. Are hukum beri jalan keluar. Pakai telus cek pot repot lah. Insyaallah man bina itu tining mulake teti gus dia tahu. Hari. Njak kau malah dia ramah deki. Pon, teti cek pangkempang. Ngocak tolak kengki peker pecek dalam mongku peker pelembu cek meker sekalian duka lereng sampean meget apa boleh dasar karena nafsu
Bisa haram, bisa makruh, juga oleh, tetapi tetap abghadul halal ilallah at-talaq. Bareng si halal tak mesti napa nyamana iridain bi Gusti Allah, beda halal cuma bentu dening Gusti Allah. Di antaranya tolak nikah karena tak ada ganjaran sama sekali, la thawaba fi wala gurbata fi fi'lih. Ada ganjaran kang kui orang saya melakukan tolak ben tak bisa masuk ada ke Allah benih gurbah. Benih termasuk cara untuk mendekatkan diri dengan cara melakukan tolak. Nah, termoga keluarga aku lebih sampean di keluarga sebahagia insyaallah, sakinah mawaddah warahmah. Cek patela tawlian dede mun berenang siapa teh ring cilingan doreng mulai tenang. Aduh, aku ciling pacet mau ciling re bagus to. Deking lah terus tahu kebini ongkungnya huta busen sampai guru kula debu mon kakek aciling orang bini roratin kecuali mon pancen napa nyaman sampean mampu, mon sampean mampu tak masalah, mon kira di rumah tangga sedeti korban wala aja lah tinalah so cerita tono gue wes sela nyobon tareng bini dadi apa jan. Kisampean kebine pun tertawa paling pol syahr sebulan wa husnuha kulad dahar sosasa terus kemarin jelah tak tahu ko waduh geledek mentane waduh geledek bau tak nyaman macam-macam beda bayi enggak ada yang sempurna sampai orang saking dari akal tak genana cilingan orang bina jenis sampai embik pun mau congok ketelaratin di akhirat mak se mau banyak, ya banyak pun akhirnya. Arab sampean tak biasa ngeraksa pandangan ini kan apa? Jajal raksa pandangan ini kecak jelingaki binen cak jeling binen orang, cak jeling bareng-bareng saya tak halal. Akhirnya kita nek mana jeling binen orang lo busan kok. Iya mon kakanan. Hari ini bine kakanan dia. Boja apa romorom, boja apa pecel deh. Tapi mon kakanan yang bine. Oke. Kulen di kancan eka akabin petobelas kali. Se-16 ni kebongkes kabila. Kecuali se-nomor petobelas re bisa maambu metenang ke ate, ngajak solat malam, ngajak duha. Mon tak seberempah, tak ratin. Keng ate kula tenang lori ya. Hari yang kau lemari kabila dah kula. Sesemalam 4 juta jengkok mare jan wila tak ada lah reng bine bungkur ya jan masuk eker-eker. Ini sepenting sampean niat ibadah maka menilai ibadah ni kesetuju bernilai ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sampean sing ngonen, sampean se ben sebareng ampunan catat ibadah dening Allah Subhanahu wa taala. Dadi jepang gempang tolak karena nikah saya bentuk Gusti Allah terus abri kesempatan ke setan untuk aku deh status orang setan di bini ben orang setan di laki. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dzakar